Yes, kimwe mu bintu bitangaje ni uko ibihugu by'i Burayi byari byafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano biri gusubiranamo umwanzuro wo kuba byakuraho ibyo bihano, bikaba biri kugenda ari byo bivuga ko bishobora kuba bigiye kuba, ariko by'umwihariko Antonio Guterres wa Loni yashimangiye isenywa ry'umutwe wa FDLR. Yavuze ko ikintu cya mbere kigomba kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ari uko umutwe wa FDLR ugenda wica abantu ugomba gusenywa. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wa FDLR wari wishe ku munsi w'ejo abaturage bagera mu ijana bahariya i Murenge, babishe babatayemo ibisansu bya RPG, ibigerenade ndetse abandi bakanabica. Abaturage bava mu byo barahunga, ariko aho Loni yabimenyeye yavuze ko uyu mutwe byanze bikunze ugomba gusenywa uko byagenda kose, kugira ngo hatagira undi muntu uri buze kubigendera. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko intangiriro yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ikwiye kuba gusenya umutwe wa FDLR, abanyamahanga bose bahari bagataha, naho abenegihugu bagashaka uko babana mu bumwe buzira amoko abaryanisha, by'umwihariko bajyanywe cyangwa se tewemo n'uriya mutwe wa FDLR. Hashize imyaka irenga 30 interahamwe n'abandi bari mu ngabo za Exfar zatsinzwe bahungiye mu ishyamba rya Kongo, cyangwa se barabita FDLR, bisuganyirizayo bashaka gutera u Rwanda ngo bongere bakore jenoside mu Rwanda. Abo bagiye bashinga imitwe irimo Ariel yabaye FDLR n'indi myinshi yagize uruhare mu kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside mu batuye uburasirazuba bwa RDC cyangwa se bw'igihugu cya Kongo, kuva ubwo abatutsi bo muri ibyo bice batangiye kujujubywa, baricwa, bakwirwa imishwaro, ndetse inzu n'ibintu byabo birasenywa kugeza ubwo ibihumbi amagana bahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibindi bice by'isi bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu inkuru idasiba mu itangazamakuru mpuzamahanga ni umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri RDC bahohoterwa, ndetse igitera benshi kuvuga cyane kikaba uko urushaho gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya FDLR, FARDC, Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, abacanshuro n'iza SADC, bakaba bose bagenda batsindwa n'uyu mutwe, kandi ubona ko ugikomeje kujya mbere. Mu kiganiro umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres agiranye na France 24 cyasohotse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2025, tariki 3, yavuze ko intambara atayita iy'akarere, kuko umurwano wa Afurika y'Uburasirazuba n'uw'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC bemeranyijwe ko mu masezerano arimo guhagarika imirwano no gusesa cyangwa se no gusinya amasezerano ndetse no gusenya umutwe wa FDLR, kugira ngo n'abakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda baze babihanirwe. Raporo zitandukanye za Loni zigaragaza ko umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi winjijwe mu gisirikare cya FARDC, kiwuha intwaro kikanatanga imyitozo ku barwanyi bashya mu mugambi bafatanyije na perezida wa FDLR wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Guterres ati icya mbere kandi cy'ingenzi ni uko habaho kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma hagashakwa igisubizo hamwe na M23. Nizera ko hari ihame ry'ingenzi abanyamahanga bagomba kuva muri Kongo, abandi b'abanyekongo bagomba gushaka uburyo babana mu bumwe n'ububabarirane cyangwa se n'ubworoherane, ndetse bakabasha no gutsimba cyangwa se bakabasha no kurwanya ibyo bijyanye n'amoko. Ingabo